seblak. Seblak ya benar. Nu spesial. Mina duit sebaran spesial. Tombol kan kiri kuliah dah. Hade bejenita. Make ceker loh, apa make ceker? Tangan jada bener. Tolong Mas ya. Tolong ya. Macet, pindah. Bang. Ahong. Aduh, aing mah. Dua oke satu mayar bang lah. Terus aja dong. Bendot anu boga kreditan apa? Bendot. Salah bener eta. Nyawing teman. Lapar aing dah. Boga alo hiji-hijina buat dedek ngejo-ngejo acan aing mah. Ngegame. Unggal poe teh pagawean anak. Si Pak. Buset, dah budak si Pak. Aing lapar. Kudu kumaha tuh lapar. Pak beli ke naon ke atuh? Duit atuh. Bara duit. Berarti ya bener bener tuh. Ya, main teh sakieu. Jangan kurang ya kan iya. Alah, Jajah. kurang gini we deui. Tadi beli-belikeun seblak atuh. Di mana? Tadi dinya di warung hareup teh kan seblak. Seblak ya benar. Nu spesial. Mina duit sebaran spesial. Tombol kan kiri kuliah dah. Hade bejenita. Make ceker loh, apa make ceker? Man. Galak Pak, boga lo teh sampai tinggal-tinggal ku aing sia. Kita kita wae batu. Ari lapar, kejo-kejo acan. Ah bina-bina teuing aing boga lo teh pas bara rotak ka aing mikiran alo aing. Boleh, ceblok dia. Iya. Satu. Mangga aing. Dua. Mana negara? Beurang aing dagang mancen hidung. Ya, aing lecet. Mana manggasa? Seperti itu. Maling na gitu tulus aing hidung. Sedang manten, mereka tuh kayaknya lagi lemana. Bukan apa tuh sih sih? Balik. Kemana aing? Oh, aing. Ngopi. Hihihi, Allah. Hihihi, tunggu kan duit. Itu nih, lagi boga duit lah. Terus sing. Aduh, duit acan. Mana dengan duit? Dengan pegawaian ada rese. Ya udah di imah. Pusing. Sorangan banget. Di mana Nyai Mahana?
Nah, jelem mah ya. Tanyakeun lah. Bukan nyaho. Kang, tanya. Hari si Benot sudah mana mana, Kang? Benot apa ini mah? Si Benot anu boga kreditan HP. Si Benot. Di mana? Di mana? Tuh, Itu tuh. ih, bodong lah. Perasaan lain. Bawa gede. Bang, ada dua muka tuh, Bang. Tuh. Beda itu, Mang. Itu benar itu. Beda itu. Itu salah benar kita. Nyawing pohon, Mang. Aduh, dua muka tuh, Kang. Gedang. Mana? Kaya, Mang. Iya, apa mana benar? Bener, wing. Cek wing mah eta. Tuh, aya tangkal jambu. Geuning tangkal cabe pasti di mana? Di dinya mana? Iya, itu salah benar. Iya, di mana tah? Tuh, Mang tuh. Mantap kan? Gua mau ke soal selilat tuh ya, budak. Bener, bener, iya bener. Bener asli ya, Mang. Tuh, di mana itu tuh? Oh, tuh gitu mah. Nuhun ya. Mang gedeng, Mang. Sebele deh teh, Mang. Mana? Tuh, dokan itu, nah itu tuh di mana tuh? Harap dia ada budak. Udah rumput. Tadi yuk udah rum. Itu sudah di mana? Itu orang sana eta. Coba. Kita tukang bang apa lain sih? Serem. Ini panjang jabatan awewe. Sombong orang karena manggil tukang bangsa serem itu. Bruh. Nah ini antum buat duit. Kok beli nggak ternyata? Nah, iya, nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh. Salam. Iya kumaha angsuran teh. Soalnya geus dilatih ya, geus rek tahun. Oh no. Awak menjadi dia tak. Bruh. Oh ini ada gua. Pokoknya. Apa? Geus tahun bilang angsur-angsur. Apa kamarnya emang jangan gitu nang engke guys panen lele. Itu mana? Panen bangkrut wing lege. Panen karoan. Pokoknya mah inget hayangnya ho, eta apa kudu diangsuran. Masalah bangkrut lele mah poin hayangnya ho eta urusan amang. Cek ini teh lah lagi lah. Sameng gede ka dieu nya. Bruh. Sunah sameng gede kumaha poe naon gua mau katulah sameng gede sameng gede. Sing hareup enak sing ayeuna. Sing hareup ka dieu nya. Hareup. Insyaallah aya lah. Anak dia tuh. Naon anu bisa dijaminkeun? Gidir ke kenceng ke. Udung kita boga aja. Kiraku orang di mah. Udah nih coba orang kangen ya. Bagus aja, naon we? Bruh. Belum. Bang daek hutang mah doang, oh pikiran mah. Daek hutang nang buru-buru wae biar bayar mah. Malu ya.
bawa emang. Ayo, bawa terus ah. Umar. Kompor, mau kencing ongkong. Pakai pemajikan aing ngejo. Boleh. Assalamualaikum. Dot. Ya euy. Dot. Gue yuk. Bang. Iya. Tandut. Iya, aing ngajual HP. Penaon. Nah, iya. Ini retak. Jual nama. Iya, jual nama halus kene. Nanti gores doang ieu mah. Marahan Nanti nah. ini germal gua ieu. Sabaraha. Gope we kajeun gope. Jadi ku heula sok. Ting gope mah. Aing bara duit atuh. 100. We tama. Gaji gope we. Duitna sore emang baik teu. Geus gajian deh. Beneran teu. Heeh. Penting aing. Malam mingguan dak ngorah ho. Gawe. Ye, aya. Hidup ah. Ye, Orang mana? aya. Ntar yang urut. Eh, Besan. lho kok. Nah, tadi kok. Gope. Urutnya. Kayak sore urutnya. Oh, Bagusnya berbalik ah. meuli bareng nginum heula. Kayak sore diantarkan segalon. Heeh. Oh. Awas ya mun teu nya. Kayak diantarkan. Oh, nya. Oh. Mau bae. Buset. Nih. Nang HP aing jual oge saking mayar Bang lah. Tapi lunas Bang aing utang. Sudah 1 juta mah ieu. Kotak-kotak ya. Oh, paling sore kasih tusuk lah. Jual kan bukan gitu tusuk. Buset, di mana sih si Pawe? Dia kuatkan balikin wae lebat Bang beli seblak aing mah beteng aing kuat geus kuru bukan. Boga alo hiji-hijina teh kuat teu nalang pisan aing mah. Bina-bina teuing ah. Kudu diteangan ieu mah ku aing. Ah, punten hari kontrakan Abah Cawi ini mana? Kontrakan sah. Abah Cawi di mana nya? Di situ. Di mana? Di situ di tonggo. Jauh tuh? Nyawa aing mah. Ai di situ, heeh. Jauh tuh. Enggak jauh aing orang nganter kan. Aing masih kaho. Nyawa aing kan sepeda aing sih arep gelombang. Bang jeung aja. Ayo sawe. Jeung aing. Ayo, jeung kemana? Aduh, Tuh, nah. ampun. Ayo, Kemana? naik. Naik gitu. Neng. Mau gimana, Neng? Oh, cing wae ini. Berat sih, Neng. Neng emang tes di mana, Neng? Nih. Dia kan ngobrol cing wae. Neng. Neng. Tuh. Neng mah diajakan ngobrol cing wae, Neng. Neng. Buset. Anjing bener kayak. Aduh, pantesan berat. Aing macet ieu kumaha ieu? Aing mah yang ngaturkeun. Macet ieu teh. Macet. Paduli. Bobo. Nih. Widang aing ngagakeun kana teh embe. Aing mah gotah malu. Macet widang. Hong. Ahong. Aduh, aing mah keluar aing ieu.
ini gimana sih? Nyari tempat tadi sama tadi ya. Mana? Ya, kita diu kurang. Ayo, Mana? Entar. Bisa. Turun. Aku buat yang makan seger genteng kacau. Ngelobat tembean. Tuh. Kemana orang budak nama? Gampang banget. Gue. Jangan ya, nggak lecet Sia ini sih cuma buat. Tembe dah. Bebek mereka mana? Tarik, ada di belakang. Itu adio begitu. Kajen air minta. Ih, kajen pakai. Iya, ayo sok. Ayo minta video. Tuh, dulunya. Dapurnya di mana? Ada. Sok, spesial juga. Kemana budak teh? Ayo, usia balikan. Enggak. Ngelulun darong lah kita nih maling mangga demenang. Nganterkeun awewe teh jadi ya. Stop. Ya, Udah. mereka mana? Beli itu kan? Beli sebelah man? Beli sebelah. Heeh. Beukeun. Alah, udah geuleuh poe ge. Aduh, kan itu. Anu iya, yang spesial. Minjem atunya. Pegel. Yang itu saya bro. Kabina-bina teh bro. Burung banget, paling lapar. Abang Ijong nunggu edan, kita beli sebelah. Goblok banget ah, kemana deh dia kalau aing. Aing sebelah. Senal adanya. Kajen, pokoknya lada we, senal lada banget. Bi, asak can. Mana? Benar lah. Ya duitnya Bi. Ngoto, mabok mencret. Tempokeun we, isukan gak ya bejana ya. Malah lencret sia. Aing lapar dipetah-petahkeun meuli sebelah. Ambil bina teh nyemat teh. Kapan? Kemarin nanti jaga sia. Nah, gila pasti cung. Oh, jauh lempang, pegel. Itu naik sepeda. Anda di ulah. Bebek dia mah. Rumah di bere. Rumah di. Mati jeung aing. Semua lihat itu mah. Apa tuh ya kita air itu. Bengsah, bengsah. Oh, Mas. Nuhun. Ayo, Kemana deh? Lah anjing, random tuh. Assalamualaikum. Salam. Yo. Sebelah. Ayo. Nah, sebelah. Ini. Oh, Gila. Tuh nantinya. aja. Naon? Adi masih aing neangan tadi tuh. Adi lapar aing. Lila banget. Wae. Ini dia kenapa? Geuning sih ya. Kenapa? Terus sebelah. Tapi kenapa beneran? Tidak, ini lain sih nomeli. Kuy nomeli tapi dititah si Amang. Balik ya. Aing nomeli. Balik. Bener, Lar. Itu baliknya tidak. Sieun jalan ka dieu. Ayo. Cuma asik ngerakeun pimpinan. Ya, balas tuh. Nanya. Aing nomeli. Berapa makanan tadi? Kan sabarnya tuh buat gimana? Jadi lapar. Cuma jadi alat deh. Sekunci lapar oke. Buset. Aing kotak mikiran sia. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on.
I've made mistakes, but mistakes make you strong.